มุนทินกำที่น่าคุกิจาเตหอเจ้าเสนบอนเจ้าวินจิงกับพาพันธาโนเวมเบอร์นิซิมสอมเลโกมิซิมนี้สัตย์ดีนี่คุยนจงจิงกัทุสุองไอคิดหิตีทุสุองไอเตาหิตีบารักลุยดุงอาคูนินไม่เลยมีทุมทิลงมูดอหิตันจุจิทิลงฮอตโจ postmortem examination boarding in Seizure Medical College and Hospital SMCH in Anapulut Tau V Seizure Medical College muna thilong ho Polut ahi to kilhon chun Assam Police DIG Southern Range le Kachar SP pan na in suchi chungchang thu ho achun ki ho na ananei kho muvi Meilheiho thilong thum kimuta ho cho Meilhei anaki hol mo migub hol apang hidanovin Barak bulletin kiti thusu chun an sod otaw vi chuchi Meilheiho thilong thum cho Jiribam kiti namuna kona avela acheng hon an muda o hi chuchi mithilong ho cho Manipur Police Sol Assam Rifle so chule Center Force hon an hlon piwin Seizure Medical College and Hospital muna an pulut taw vi thilong anaki mudo thum hol a khat cho nupi e hin ni chu chapang hidanin thusu kimuchen aphong do vi Seizure Medical College and Hospital muna thilong tamta aumta to kilhonin security an koi be ovin phatain aveng bit taw vi Jiribam gamsunga Meilhei aki holmo ho migub hola a mithum kimulo lai danin akiseyen ahin la Meilhei hon social media la hwa aseinaw wachun thilong adang thum jong chu akimudo otai tin phongda uvi mithilong akimudo thum ho chu ahi naw identity wang het ahi hi la ye Meilhei ho thilong akimudo to khilon chun Environ sing lam kaina Manipur State Cabinet in Kuki ting noi ho chu terrorist ahiuve a phondoh nading in Ministry of Home Affairs MHA hinga recommend bolding agutaw vi Manipur Chief Minister Environ sing in emergency cabinet meeting anako khoma chuchi thulu na ho chu anala o hi Environ sing in ipi ngai tu henlang Kuki te do dal na in to gun tha gung jong le athu sei zo si chu Government of India Minister of Home Affairs in apom pi ding ahidi pui Minister of Home Affairs in Environ sing to say ala lo naw khat cho hi le tu nai cha zan hila a Meilhei gamsung police station gup hop sunga Armed Force Special Power Act AFSPA 1958 anung koi kit uchu hitan aban bana Armed Force Special Power Act ahin koi be ova Meilheiho chena phaicham sung pumpi hi security force hon ahin bolcha na diu zong so do mai thei hitai Vanoya zo se thim pen anam pumpiu wa zo se kho salo Meilhei hon Seizure Medical College and Hospital muna ta chapa martyrs mi som ho thilong ki koi hola a thilong ko chu Myanmar gam mi hiwin chule thilong khat chu Bangladesh akun hitin social media la ho zo si in anathe thangovin ama hole ama ho anaki hlem lungmong vi martyrs so thilong chu ancha aneya aki holmo hoto ki hle tu ding ango thimu hite ding a hin chuchi lunggela nei ji owa thilong ho a hin pi do lo wo hite ding a gin mo a hi Meilhei hon apot chet na evidence ma cha om lo hi la thina tu ho martyrs so chu Myanmar mi le Bangladesh mi dana a sei jing chu nuizat ta a hin Meilhei hon zolena la sei jingo a hi dan head do thei a hi Meilhei mi gup hol do ahin ding chun Manipur Police Senior Officer IGP Reng Ho le DIG Reng Ho Jiribam aludovin Jiribam kopi sung le Borobekra vela in apan sawin Meilhei mi gup aki holmo ho hol do te ne ding chun pan na satay na nalaw vi sutia Manipur Police on na sata apan ala naw chunga ta chapa Dr. Robot Thongholal Hokibin social media anadon budin Kuki chate Meilheiho achi sa phalha November sangni le somni le thum thlasunga Meilhei hon hunama anakai mangwa ana thanaw chunga hi chan ge ya hi panna la hinam tin Manipur Police o thimo na chani Environ sing government hin Meilheiho hin kho hi ludi set a agelu hin Kuki te hin khuwang an kam bo khat bang be ma agelu hin ti Meilhei chapang gale tola panla jing khat lisi priya kanguzam kitinon social media a sangta pacha na pi jing chule tu chunga ta chapa mi somin thina atu naw chunga jong chutowang ta a lol hinna changda na kikel naw chunga chun chuchi Meilhei chapang nu chun social media a seina Jiribam OC officer in charge sagapam iboto mi ji a chuchi na to chu lol hing sela achi hla pi huidanin seyen
hichinu thu se akona encounter ki bol chu phata plan ki bol hi dan head do the hi tai Jiribam police station officer in charge sagapam ibotom bi kitipa hi state government in Jiribam gam sunga galetul akipatil chun Jiribam officer in charge dingin Jiribam PS officer in charge dingin an solud vin mipi hon an pa cha the jingovi hichi inspector S ibotom bi kitipa hi Jiribam akona hin tunwang imphal ko pisungin acheng tai sagapam ibotom bi in ato muna ko na haina dingin Director General of Police DGP hinga Superintendent of Police SP Jiribam through in haina lekha na pitan ipizia chudabang thulu na chu ala hitam lungdon umta khat hi Jiribam gamsung galitul muna nom lo zia haina api ham ahi lo le chunglanga ko na ichan geya pressure amu ham ahi lo le ichan geya boina tu ham sei thewang hi poi ama pa hi sangni le sagi 2007 kuma ASI an lut panahin commando anomin Meilheiho thingnoi mi tamta an thawwa medal tamta an kisana good service marks tamta an kisan ji chun out of tan OT promotion an piwin kumthum service abol nung chun sub inspector SI promotion cho sangni le som 2010 kum chun an piwin chule kum gup zo sangni le som le gup kum chun inspector promotion an PV commando lai chun Meilheiho thingnoi mi ho alam lo ta dandi lo ta an than ho ji chun hichi sagapam ibotom bi kitipa le aloi hon case phabe manane win tule tu zong hin imphal khopia court kai jing hiwin bela hiwvi inspector sagapam ibotom bi hi galki patil chun commando SP Krishna Tombi holoi to an ki tho win more khopi sunga khansita achon hola chun an pangin chuchi holoi chu more akuna ki tol do nungwin more khopi sunga gale tol anum ta poitin thuso ki muchun phongdo e inspector sagapam ibotom bi thun masang chun Jiribam gam kai sungin jong chamnal mon na anum jinga hin ahin la hijipa sagapam ibotom bi singkitipa aga thun nung chun gale tol na satain an ki pane tin jong thuso ki muchun phongdo e hichi mi pa hin haina api hitan Meilheiho thingnoi mi arambai tingola pango hite ding hi zin achunga phata a khul chilna investigation ni henlang athani na power alam lo ta amang cha a mihim chunga khansit na lenta anei na ho chungin jong khul chilna phata in chi tha hen tin thuso ki mu chun aphong do e Jiribam gam kai sunga galboina kho sita to khithonin Manipur state government in case thum cho National Investigation Agency NIA an pido tawin NIA in khul chilna anei diu hitai NIA in khulchilna apata ding ziwin special court NIA Manipurin Jiribam police station le Borobekra police station thuna piwin case record hall exhibit ho thiliza kai anamad do ho zosiu cho NIA hinga pilu na diwin an het sa tai chuchi case tum hola achun phalha November ni sim sagi ni kho a thilso nu zo sangkim Meilheiho thingnoi mi hon melseta a an thanaw le phalha November ni sim som le khat ni kho a na thung ta chapa village volunteer mi somo ki thana chuchi ke song chona pangi National Investigation Agency NIA hon chuchi ke so cho BNS Arms Act le Section 20 of UAP Act an bulkhum taw vi chukit le ke sadang khat cho phalha November ni sim som le khat ni khu mama a zakura dor karong khumuna thilso Meilheiho chunga thilso jong chu an pangi Sukil Special Court NIA Manipurin Judicial Magistrate First Class Jiribam Court Chuthuna Piwin Case Record Hozosi Special Court NIA Hinga Phalha November ni sim som ni leni mangeya transfer abol na dingwin an het sa atay Security Force on Southern Kukilen Songpi District Dampi ga mangla akunin galman cha atamta anamando kirvi galman cha amat do hawcho 303 rifle khat .22 rifle khat CM2 pistol ni pumpi ni 303 meichang som 9mm meichang ni 7.62mm meichang nga bore cartridge case nga pumpi chang nga tear gas grenade ni smoke grenade khat 2-inch mortar bomb chang khat grenade 2 explosive som le detonator som ni anamanda uvi thuso ichan hin akichai tai thuso ngai hozo sin bon chawin ni khupha